Umengameli wenze isibawo esinamhlanje encwadini yakhe yaqobe veke esikhathini esingaphambi kweveke ngaphambi kobana kwethulwe ijima laqobe iminyaka lokuqeda imihwa yokukhahlunyezwa kwabomma nabantwana. Umengameli uthi imbalobalo zamhlanje zobelelesi zitshengise ukuthi iSewula Afrika isemrarweni omkhulu ngehlangothini lokulwisana nokukhahlunyezwa kwabomma nabantwana okubonakala kuraka nanyana urhulumende alinga ngamandla nje. Umengameli uthi kungaba nomehluko nangamadoda amabili namkha amathathu angathi nawahlangeneko afunge ukuthi angeze avuka gatile namkha aphakamisele umma isandla begodu athathele nalaba bakhahlumeza bomma nabantwana amagadango. Uthi amadoda kufuze alime indima emindenini ngokufundisa abantwana ababesana indlela elungileko yokuphatha abantu bengubo. uRamaphosa ubawa abotitjhere bamadoda ukuthi bavikele abantu bengubo benzele ukuthi bazizwe baphephile eduze nabo begodu balise ukubakhahlumeza ngokusebenzisa amandla abanawo ngokuthi bababawe umseme njengengcenye yokubabhadela okuthileko ababenzele khona.